MDC ke Kongres na Ramrai Jerngam, baba job si pungrup, ulang baki pajba kathain langpi. Kenam Shah jingwan curip lang ki menteri rangba ke Jala Mekhlaya bat Assam, bani penbej ju put sama padeng gini arjela. Dak bapenpau bakamat ikran penbej kaput, kamdei na langpi nama kadang don sa arpau nilai pau kilometer ke caka kaput, na kate ke caka ulang baki pajba kimmon ya kani jingwan curip. Ulang baki cingi penbej ju put sam, kadai benlong kat kum uput ki hima saraship bat simship bat kamdei benlong tang dak cingi hun hapadeng ki bor sarkar. Kum mentangi pej ka border issue piang. Ka border issue kuman syukuran hang Singapore konstituensi jongi ki ong RCM kinwan banyak penbej put dari nakaliang hapo umadan naki pajba nong song sinong ki penpau yang UMDC ubang ki lajit maki badalele ru kinum sya yo chief minister jong ka Meghalaya bonwan hapo langpi nomor balik ulan jong ka put usam jongi kamdei tan hapo langpi kadin kam na si sharum sa arpau lai pau kilometer te kata kadi ke ba kani sarkar ka pen isu pajba ba ngin le ya kayak baki kerpat mo baki la dap kular apa ki election la dap baki le Henry kawiru 4 poin kan cakap final ban yo tau so ba mo baki patba jo jela ki kemit lenti kan hadu mentang 4 dap mentaka border issue ki ong ki le tu si jan kelumar apa border dia ripoin ngasngau si ban yo i ba daki pat garu ki basyang border ki ya lihat nama tahu put usam jongi. Karena tu kami ka insult ya ka moh ka state jongi bahadu kat tu ki ya fight bat kawai ngong bah dakan ya kadai tang kata advice ya kan ya sarkar bah pikwa ban penbaj yo put usam penbaj kat kum ki put jongi hima ki sedarship ki simship ba pher wat lek penbaj yo put usam ba phini ai no saka asam da don jing so thu lang ma phi ar sarkar kata te kemud kan mi kejing kelumar kan mi kejing umsnam ke ba jorba kisngi banwan lada ki penbek yo put usam da ka baya huntang ar sarkar klempek ye ki put usam jong ki hima bar ki sedarship ba pher